Hello guys, we are doing poison candy today. Look, we have lots of candy here, different flavor, different color. So rules are very simple. We will choose one each candy. That will be the poison one. Okay. Done. Done. Okay. Go. Save. First time more than the king on your life. Saved. It's jelly. Second one choose no. Oh my god. Nervous, right? Which one do you want? I think I'll go with this one. Save. Saved. Again? Side में I want to eat it. म चाहिँ साइडमा राख्छु म चाहिँ खान्छु because I म चाहिँ love chocolate. यो चाहिँ यसको स्वीट टुथ छ मेरो चाहिँ छैन. I'm not a fan of sweets, so. Okay, you go. किन यो जस्तो लागिरहेछ because यो अलिकति एक्स्ट्रा छ नि त. You never know until you pick it up. This might be the one. I don't know. Oh, saved. Oh, you know. Saved. Okay. I'm gonna keep eating. Saved. Oh my god. It's getting Now sweet. there's only 4 candies. एउटा खाएर गुल्ले भयो मलाई त. Not my type. Me too. यसले सबै गुल्ले भयो चिनी खा जस्तो भयो. Jelly. अहिले होइन नि अब के गर्नु होला. I know. मैले चाहिँ त्यो होला भनेर सोचेको थिएँ नि त माइन्ड सेट अब त्यो थियो अब अर्को चुज Santa Claus को टोपी. Okay. Choose. यो I know. Oh, I know. No, I know you. I know you. No, you have to pick it up. Come on. Don't be shy. Pick it up. Pick it up. अघि एउटा हारिसकेँ मैले नुडल च्यालेन्ज गरेर चाहिँ स्पाइसी नुडल च्यालेन्ज मैले त्यो हारिसकेँ. I won and she has to buy me Amul ko chocolate yatro thulo wala. I get that one tomorrow. Poison! I won again. ल त्यो चुज गर्ने ल त्यही पनि चुज गर्नु. I feel like you was like this तिम्रो. नि What do you think? No? होइन डिसाइड गर्ने एउटा होइन भने यही होला सायद. होइन भन् न एउटा मैले त्यो छैन नि त्यो यही हो भने हेर्न नि त. I think यो होला. पोइजन Oh. नो दिस इज द वान. I was right the first time नै उसो भयो नि. किन है किन यो किनभने यो कस्तो क्युट भनेर अनि अघि यस्तो गरेर यस्तो देखाइरहेको थियो कि that's why I had a doubt. Wow, I won again. Congratulations, and this is the candy. This one was the poison one. First one मलाई चाहिँ यही पोइजन हो जस्तो लाग्यो मिडलमा थियो नि त अन्त तर फेरि यो दुईटामा किन होइन यो चाहिँ पोइजन थियो नि होइन मलाई चाहिँ यो हो जस्तो लागिरहेको थियो कि कस्तो राम्रो छ नि त. अनि एउटा मेरो आफ्नै प्रिटीवाला बाँकी थियो. मलाई चाहिँ यस्तो कलरहरू लास्टै मनपर्छ. मेन कलर हुन्छ नि त्यो एकदम उयो नभएको के भन्छ डार्क नभएको होला. अनि त्यही भएर ओ यो लाग्दा अघि नै मैले यो चुज गर्दा कस्तो प्रिटी होइन त्यतिखेर मेरो माइन्डमा क्लिक भएको थियो. ओ शिट म भने भन्ने टाइपको तर यतिकै भएर बसेँ क्या. यो भन्दाखेरि अलिकति maybe she chose this one as poison किनभने एउटा त आफै उठाइसकेको थियो नि त. That's why you have to notice every little things. अब म छिटै मोर्नु लाग्छु. Wait. See you. Thank you so much for watching.